Der er 3 minutter igen, Jason. Pas på armene. Jason, prøv at vende dig ind imod ham, for din hofte ind imod ham. That's a good one. Start looking for the mount. Pas på, han går for mount, Jason. Han går på toppen. Get the neck control. Jason, tag dit højre ben op. Tag dit højre ben op. Flot. Så eksploderer du ind imod ham. Eksploderer ind imod ham, Jason. Kom så, Jason. Han Yes, that's it. rammer ikke hårdt. Godt. Flot, Hips down, hips down. Remember your hips down. That's it. Jason, på hooket. Vend dig ind imod ham. Eksploderer på knæene. Prøv at komme på knæene, Jason. Træk dine arme. Kom på knæene. Get it up. Kom op på knæene. Get the Skub ham hips, væk. get the neck control. Get him Skub ham down. væk, Jason. That's it. Good. Kom på knæene. Træk vejret, 2 Jason. minutes left. 2 minutes left, Eva. Jason, slap af. Træk vejret. Yes. Knee on the arm. Pas på Over den there. der. That's it. Jason, skub og kom på knæene. Jason, skub og kom på knæene. Kom op på knæ. Oh yeah, oh yeah. Skub hans hoved, skub hans hoved væk. That's it. Yes, yes. Der er ikke andet minut igen, Keep Jason. breathing. Træk vejret. Eva. Keep breathing all the way. Oh yeah, good. Vigtigt, Jason. Mounting, mounting, Eva. Pas på armen, Jason. Pas på That's it. armen. Pas på din Oh højre yeah. arm. Pas på din højre arm. Oh yeah. Skub ham væk og prøv at få din ene, Yes, Jason. yes, Jason, same one again. And there's 1 minute left. Jason, skub ham igen i ansigtet på knæ. Come there. Pas på armen. Skub. Kom så, Jason. 45 Get it, sekunder get it, igen. get it. Yes, that's it. 45 sekunder. Yes, that's it. And put Jason, pas på armen. Du er ikke træt endnu. Oh yeah. Sådan. 30 sekunder, Jason. More. Come on. 30 sekunder. 30 seconds. 30 Jason. seconds. Jason. Flot. Flot. Oh yeah. Oh yeah. Vi fortsætter kl. 17 med mere Mixed Martial Arts. Ligesom det vi lige har set i dag.